Dobro večer, poštovani gledalci. Podgorica je jedan prelijep grad sa puno duše. Dušu jednom gradu daju ljudi. Moj večerašnji gost je dao puno svoje duše i puno posebnih događaja svom gradu, Vesko Šabo Đukić. Dobro večer, Šabo. Dobro večer i vama. Hvala što ste postavili vašu emisiju. Možemo li ovaj razgovor da vodimo na ti? Može, slobno, kako ne. Interesantna stvar. Vesko, slabo ko zna da se zoveš, svi te zovu Šabo. Kad si dobio taj nadimak? Taj nadimak mi je brada, Bogom, Danija, 84. 5. tada. Bio sam u judo klubu u Titograd, čuveni kamena sala, preko Visećeg mosta, tu se treniralo. I vremenom sam bio postao dobar i baš sam i za seniore se radio kao mlad momak. I tako ostalo mi po čuvenom Šaban Trsteni, on je čuveni Erlač bio i tako Šabo i tako mi ostalo dan danas. Ti si cijel život u sportu. Kad si počeo da se baviš sportom? Pa prvo sam počeo, od 10-11 godina počeo sam u Titograd, fudbal da treniram. Znači, počeo sam tada sa čuvenim Raju Dragićevićem i komšinju iz ulaza u Titograd. Onda vremenom sam počeo, pričam kako je počela moja karijera, počeo je fudbal od 10-11 godina, pa uvidno sam i fudbal, pa je na judo me brat ubačio. Te se i judo i fudbal od jedan put. I onda sam prestao sa judom, sam krenuo na boks. Znači, boks sala u park, čuveni. Kad se doselio na Zabilo? Malo u preprek izvijevam se, nisam na Zabilo, no u Baston. U Baston. Ko velike pjace u Baston. 82. 3. 82. A gdje si živio prije toga? Na Konik sam živio. Ko Marka Miljano škole. I tad počinje tvoje interesovanje za sport? Kad sam prešao u grad, kad sam prešao kolike pjace u Baston, onda sam počeo moju karijeru u OFK Titograd fudbal. Kako je teklo to u OFK Titograd? Kako je išlo? Pa da ti kažem, bilo je dobro. Znači, bio, što se tiče, imao sam sve prepozicije, brz sam bio, ali ne možeš na sve strane. Hoćeš judo, hoćeš boks, hoćeš fudbal i tako sam malo bio zaostaji. Onda sam se više prešao na borilačke vještine, ali fudbal nisam popuštao. Kada si prelomio na borilačke vještine? Ko te ubijedio da pređeš? Moj prijatelj, dobri, znači bivši vuler, Bato Barac, moj komšije. Znači, reka, Šabo, počni boljeti deki boks, mada ja nikad nisam baterijivao fudbal. Znači, ja sam tada igrao za Ribnicu, Zovka Ribnicu, za Grafičar, za Zabijelo. Najbolje što mi je stalo sjećanje Crvena stijena. Znači, Crvenu stijenu se igrao sa poznatim prvoligaškim igračima, znači Zoran Tripković, on je poslije u Zemunu igra, Vlatko Milačić, Vlatko Golman. Ne mogu se sjetiti. Tako, i Keca Marvaljević, on je otišao u Prištinu, pa poslije u Standard počeo. Znači, posle toga je bila generacija što su išli već dalje. Koja je to generacija da bi povezali sa jugoslovenskim fudbalerima? Ko je to u to vrijeme? Koji su bili popularni? Pa Zoran Tripković, otišao u budućnosti u Zemun i Keco Marvaljević. A na nivou Jugoslavije od ovih iz Srbije, iz Hrvatske, koja je to generacija? Pa to je bilo 86. 7. godina. Da. 86. godina. Znači, u Mladinska, to je bilo u Mladinski pogon, bio nam je trener Vesko. On je bio šef Mladinski, inače Pera, otac. Pera, pomognite mi, pjevač. Stefanović. Stefanović, Pera. I vjerujte mi, takva je razlika bila. Znači, dođe trener, mi smo ga zvali normalno šefe, on kaže, momci, da nas ispod samo 8 gola, ako ne date, kao, nema ni soka, ništa. Znači, tako su golovi. Znači, stvarno se toliko golo davalo po utakmicu. Znači, to je bila jedna kvalitetna ekipa Crvene stijene. I poslije su 2-3 već igrača urodili u prvoj ligi, igrali u bivšoj Jugoslaviji. Tad su i mlađe selekcije, bilo ih je puno, igrao se fudbal masovno, sad gotovo mlađih iščezle su te mlađe selekcije. Isto kao da mi čitate, mislite, to sam stigli da vam pričam noćas. Ja sam od Bastona išao pješke do stadiona Stijene i nazad. Znači, bilo kiše, bilo vjetar, bilo sunce. Išao je vrća se. Evo danas, pogledajte sami. Znači, danas ovaj fudbal, znači, ne bi ulio nikoga da spuštam ponizim, ali ovaj fudbal što se igra prva liga naša, znači, ne mogu sad da garantujem, ali 10% igrača možda bi igrali u Crnogorsku ligu. Ne u drugu ligu, međurepubličku čuvenu i u prvu daleko bilu. Ne bi mogli igrati. Znači, možda bi u Crnogorsku ligu stali 10% fudbalera ovdje da uspiju. Znači, kako bile su jake. Ti to znaš, Miki, generacije starija pamtište. Na mene na stadionu Ribnice je bilo po 500 duša. Na stadionu Zabijelo 500. A sad, evo vidite, sami ne možeš napuniti 500 gledalaca. Vikend je bio odvojen za fudbal, za sport. Kako da ne? To se išlo masovno, familijarno. Non stop. Znači, ja sam non stop, dok je bila ona bivša Jugoslavija, Crna Gora i Srbija, sam pratio fudbal. Znači, nisam promašio, ali sad niđe ne idem, ne ni utakmicu. Stvar. Zašto je Baston dobio ime Baston?
Baston nam je dobio ime po čuvenoj kafana na Ćošak. Znači, restoran Baston. Ferida Lilićan, gospodin čovjek, tu su držani. Inače, oni sad drže ove linije, autobuse. Simova i Haris. Znači, familije na dobrom je glasu, pošteni vas da bili. Znači, tada je bio Baston. Taj kafić živ, to je bio čuveni Baston. I sad cijel kvart. Nema zašto nije zgrada Baston. Oni veli, živimo u Baston. Oni žive na priliku autobuske stanice. Razmišljite sa Baston, sve se gubi. Baston i ostade Baston. Znači, bio je i na dobrome glasu, a i na lošem. Znači, noši svađe su bile, 86. a 7. a to su bile ogromne tuče. Po čemu je Baston bio poseban? Baston je bio poseban. Bila je to grupa momaka složna. Znači, nije mogao jedan da ide, da se bije, svi su išli za jednoga. Znači, ako si vam pozadnja, to je sve išlo zajedno. Znači, kažu, onaj ko je došao sa strane da napravi problem, nije mogao da ga napravi. Pa da vam kažem, ja sam to izjavio još jedno gostovanje, ne mogu se sjetiti koji je momak bio sa Zabjela, bio je li sad novinar ili neki književnik, ne znam, mogu se sjetiti. Bio sam mlad, 85. 6. godine. Ja sam samo zapamtio, sjećam se na prelazi među Pamučne i Bastona, gdje se ide u onaj Koton, butik, komšije. Vidio sam pronuto auto na krov, ali baš je sastavljeno, ne znam o čemu se radi. Ja dijete bio, nemam pojma. I vidio čemu se radi, pogledaj što napraviš, vidio ga momka iz Lomiše i autom i sve. Ne znam a što je bilo, izgleda je pisao za Baston grdne stvari. Znači, htio se proslavio, počeo bio. I nekoga propozla slučajno ljudi ne iša i tu se je stvorila ta... Ali nikoga nisu dirali. Znači, ja garantujem, niko nije mogao biti tu da se takne i čak je bio zaštićen, što tiče ako se neki posvađa iz našeg kvarta i dođe tu, ljudi su ga branili, znači nikad nisu napadali tu ko dođe daleko bilo ili žensko i nešto tu, znači to nije moglo desiti. Ali ne uznemiravaj me, ne uznemirava. Tačno tako. Znači, tačno tako. Ili još uvijek Baston poseban po tome? Pa nije, sa manje. Ima i što, svi su, ne Baston sam, u taj kvart oko Pjaca, oko Gitaš, znači svi se zajedno iz grada druže. Znači svi su baš idu složni, idu na utakmice Varvari, ne daju sami sebi, baš prije neđe nisam znao, tuča je bila s nekom drugom grupom Varvara. Znači ovi, oko velike Pjace, sad to vampirica, ne sad tačno, ali čuo sam skoro je bila baš velika tuča je bila između njih što je sad bilo tu. Te grupe navijača, tako ima i kroz Beograd i Partizanovcima, bio si između sebe vidi što se radi. I Bato Barac kaže, Šabo, prebacuj se. Bato Barac, najstarnija veli, poslušaj brata, tvog uspiće, bit će šampion, zapni da kickboks. I stvarno je tako bilo. I ti počneš. Kako ne, evo sad smo baš zajedno igrali. Mene Merak, ja igram, mene zonu ja igram za veterane budućnosti. Evo sad smo igrali, kad je bila proslava u Pipere kod Vacgora. Znači igra, mene je puno srca kada igram, za prvu ligu ja s njima igram. Znači, igrao sam sa legendama bivše Jugoslavije. Bio ti je braća Mijović Zorane, Bojša Mijović. Bio ti je Đurović Komšija. Bio ti je braća Igor Dragičević i Rado Dragičević. Mešter, Nedović, Bato Barac. Ne mogu se još šetiti još koji Mešter? Car? Iz bloka Mešter. Znači, on je zet. U jednu sestru Ostrica, bližnju še nije. Strašan moki, strašan moki. Znači, bile su genije, baš došli ekipa ono što su u bivšoj Jugoslaviji igrali. Ko ti je prvi trener u kickboksu? Full Contact se tada zva. Full Contact. Full Contact zva se Full Contact klub Zabjel. Bio je Peđa Golujić i Milojko Vračar. Znači, Golujić maj dođe kod nas, to ti pričao 86. sam za Vladice budućnosti boksova i rekao, aj što će ti to? I stvarno mi je, tako mi je palo i odmah sam preša. 86. sam preša da treniram kickboks. 87. sam prvak države bio. Znači, odmah posle godinu dana. Peđa Golović je čovjek koji je puno iskustva imao u full kontaktu i na svoj način je prenosio znanje savršeno. Tačno tako. Bivša Jugoslavija. On ti je bio njemu niste unutra da reče, ja sam bio na časove kod Ciketića u Split. Znači, to je živa istina. Znači, bio kod Ciketića da uči. Kao što bi ja sad o tebi učio novinarcu, posmatra kako radiš i s Isusom u tome. To nije sramot. Tačno mi nije sramot. Naprotiv. A ljudi se stide toga. Ovdje mi ne mnogo Ciketić pomogao u životu. Išao je kod njega. I bio je baš znaš, i bio je dobar tehničar. I tako je počeo, onda sam odvio već, kad su počele, ti znaš, ovako federacijska vizija već mutljavini i on je napuštio full contact. I napuštio potpuno svoj. Grajot. I onda nastavljamo Big Bubble. Čuveni Big Bubble. Klub. To je počelo od 88. pa naprijed. Znači, pa možda ovdje 12-13 boraca, svi medalje donesemo. Možda bronza 1-2, znači sve zlato i srebro. Znači gdje smo izlazili, to je strah, bio i trepet. A gdje ste se takmičili? S kim ste se borili u to vrijeme? Prvenstvo Jugoslavije bivše, Hrvati, ono je bilo Bosna, tamo prije rascepa.
On je počeo ratno od 90. 88. 9. pa nadalje. A u kojoj si ti kategoriji se borio? Ja sam počeo, kao u boksu, počeo sam prvo 60, laka. Pa poluvelter 63, pa velter 67, pa polustrednja 71 i srednja 75. Znači do 75. U sve disciplini se prvak države bi. Znači kako sam se penja, tako si onaj. Koji od tih protivnika pamtiš meč da ti je bio najteži? Da ti sa naše prostora, pa poslije od stranaca... Može. Od našega prostora mi je bio najteži borac Jotić, Miodrag Jotić. On je bio prvak svijeta, poslije mi je bio selektor. On je bio prvak svijeta neporažen 15-16 godina. Gdje si imao meč s njim? U Zemun, Pinki sala čuvena, znači to je bilo krcato. Je li bila puna? Kako je to bilo došlo do tuče? Sad ćemo pričati. Predsjednik federacije, Bako federacije Jugoslavije, Srbije, Crne Gore, bilo, bio je Arkan i Borislav Pjelić pokojni. Sad što je umrlo skoro. Skoro je umrlo. Evo, moj prijatelj je dobar, inače moj Jedan korektan čovjek. Korektan čovjek, bravo, svaka vam čast. I radio sam meč, ja mislim da mu je to i oproštanje meč bio. Ja sam prije njega već imao meč, on kao šampion čeka final. Ja radim polufinal, dobijem čovjek. U finalu uđem s njim. Ne, lažem vas, izvinjam se. Četvrt finale dobijem, znači 3 meča imam u tu moju kategoriju, što su najteže kategorije, da dođem do finala. Četvrt finale dobijem, polufinale radim s njim. Ima knockdown, znači bačam ga u knockdown. Znači brojanje prvaku svijeta, brojanje u prvu rundu. U drugu rundu radi sudija brek, to znači moraš da se odvojiš. Ja se odvojim i sudija ono kako ubije nogom i cijepa mi arkadu. I ja našiknu mi krv, znači lazim, hoće da ga sudi silko, jer stvarno gospodin Arkan nije dava tada. Arkan mora se mečno staviti. Arkan je bio dolje i nije dava. Ja kako vidim, ja vidim neko upada kroz konopce i bača ga dolje. Ja ne znam ko je. I vidim brata rođenog, nečastani čovjek, živo istin. Brat mi rođen upada i dolje. Šijan skače, pokojni, ja Mitković, on je mrčao pokojni isto. Razdvaja i čak mi Mitković gađe brata, ali nema pojma da je moj brat. Čujem dolje Arkana kao prijeti. Uskočio, mene brat bio tada u politiku ko Vuka Tarašković u SPO i Arkan vidi dolje kao platiće mi za ovo. Ali nema pojma da mi je brat, znaš? Ja. Znači, sudija hoće da discilikuje, radi Arkan, nastavlja meč, nije da. Dobijem ga opet. Znači, dobijem ga da pojene. Finale nisam mogao da radim. I mi je stvarno to trebalo da me šiju. I ja poslije kod Arkana odem, znači, bili smo stvarno, me vodio čovjek, rekao Željko, ja sam njega tata rekao tata, ovo mi je vrat. On veli, izvinjam se, molim, dovedi ga da mu se, ja mu prošli ruko, veli, svaka ti čas, veli, tako braća prava rade. Jel vidiš šta je brat uvijek? Kako ne, znači, kroz konopce je uša, znači, to je bilo sigurno 5-6 Miki u Pinki salu. Ali navijelo je da te ne lažem sigurno 70-80% od ozgor iz Beograda za mene navijelo. Ma znam, to je u to vrijeme se malo gledalo. Malo je za njega navijelo, on je bio u Braže, ali bio praktično, znači 16-17 godina sam ja nanio prvi poraz posle 17 godina. Znači došao je šampion bio i čujni francuski boks. A ko ti je bio trener u tada? Trener mi je bio Zoran Radović. Bokser čuveni Zoran Zokije, znaš, Kovše iz Pamuča. A najteži meč u moj život, znači mogu javno da kažem, ti znaš, Ivan Strugar išao u Francusku da radi sa Azizom Inim. Znači, oni su radili mečeve za titulu, a radili su čovjeku svi predmeč ove što se ja radi s njim u Banja Luku meč. Čuveni Sari Murat. Veli, Đukićevo, da radiš meč ovdje za neke par, sad nije, to je bilo tada 400-500 eura, za koje je bilo maraka, ali to ti daš inflaciju, bilo, oću. Ja dođem tamo, sretnem, piše Sari Murat ili Borović, znači Borović Hrvat, čuveni, čuo se njega, Bor, 5 imena. Ja rekao, što je mu rekao, 5 imena, Đukić svi, znači za se koji su Indela, i mene sretne Borović Hrvat. Gdje si Đukić, što radimo, znamo se ono, izradno smo radili u liku mečeve, ne protiv drugo, ali ono, ekip. Rekao, došao da radim s njim Sari Murat, za koliko radiš? Ja rekao, za 500 mara, i evo, nemoj vjerovat. Veli, jesi ti normalan ili čovjek? Šta? Pa im su nudili 1.500 ili 2 bili, ja niste odradi. Rekao, nemoj se, ili brate, veli, on je opasan borac. Ja, Miki, nemam pojma ko je čovjek. Znači, ovo ti je živiš. Dražen Koninić je radio tada, s Ivan Gedović, sjećate se ono, kaj je bilo, K1. Ja radim, u stvari lažem te, Ivan Strugar mi je bio u Ćošak, tamo isto sjedi. Ja izađem. Ko je bio u Ćošak? U Ćošak bio mi je Peđa Lekić, zadnji su traje, ali Ivan je bio isto dolje po njegu, ono šta da gleda, znaš, isto meče ono imaju. Jesi ti gledao ovoga prije toga? Ne. Miki, ja nemam pojma ko je čovjek. Ko je? Sad vam pričam sve ovo, živi sam što se dešava. Ulazite u meč, da ga Miki vidiš ovako pravo, vidim ono nos, ima meča da mu je nos boksa. Prav, reka bi za viziju. Znači, izgleda čovjek normalno,
Mikija prva runda s njim, znači drži se. A prije toga u Talenski boks, možda sam zaboravio da kažem, prije toga u Talenski boks ima meč 10 dana, možda nije 10 nedelju dana. Postajem prvak države u Talenski boks. I ođe 7 kopčima Miki. Znači 7 kopčina će on ići i dođe s kopčama da radi čovjekom meč. U Banja Luku, znači ovo možeš provjeriti to ljudi što će ti potvrditi. Bijem ti ja Miki čovjeka ne osjeća kao u dasku da udaram u bedep. Ja njemu jedan udarac, o mene dva. Ja njemu jedan, o mene dva. Kada osjećaš ti da je on drugačiji od ostalih? Miki. Posle minuti i po dva. Ne, prva runda se nosim ja s njim. U prvu rundu me strefi. Ja panim, ali se dignem ona. Znači nije branj, oba. Ja druga runda, 5 rundi se radi, Miki. Ne, lažem vas. 3 puta po 3 runde. Bilo je malo veće ovo. Ili 4, nemoj tačno. Ja druga runda, Miki, rokam se s njim. Miki kako me udari, trne mi ruke. Znači postavim blok, udari me, znači trne mi ruk, tijelo mi trne njega. Bijem ja njega, ali ne mogu Miki. Ja se nosim s njim. Odradi s njim Miki 3 ili 4 runde, sve do kraja odradim. Znači, 5 dana, 6 ruku nisam. I vrti čovjek glavom, trener mu vrti menadžer glavom. I prelazi, ja nemam pojma ko je Miki. I prelazi prevodilac iz Republike Srpske. I veli on, ko u mene engleski, znate li vi da je momak prije nedelju dana i zove mi pokrižim, ja nemam pojma čemu se, ima meč. I ovaj Salim Murat vrti glavom, ne može da vjeruje. Znači ja sam čovjek u zadnje 7-8 godina da sam ostao čovjeku na nogi. Da me nije nakutirala. Znači čuveni Salim Murat, znači car Francuske, kralj Francuske. I kad su te radili Van Strugar i ovi meč, kao se znaš ovaj Aziz i oneka imam, osviju ovaj čuveni Beloni. Oni su mu radili predmeč. A ovaj te 12 rundi radi sa čuvenim Nikemom meč. I prekinom tuče Nikemu, ispuštaju su ga sa Salama, i on po Peđi Golović pošalje mi, mome prijatelju Vesko Đukiću pošalje. Žao mi što nisam donio, džavisto iz njega ovako pošalje mi jedan slednicu s njim. Znači, ljudi nisu mogli da vjeruju da sam prije 5 dana imao meč i sve 5 rundi, 4, sam ne znam da ne lažem, izdržao s njim. Znači, Miki, kako mi dali, znači, sve mi tijelo trnulo. Znači, čovjeka u šot, bolje ga borcu može od nisam stre. I stvarno se je dokazao da je lej, znači, kralj Francuske Parize, bi zvali su ga tako. Čuveni Salim Murat. Ja mislim da ukucaš da ga imaš na onaj. Svaka ti časka za protivnike tako lijepo. Pa nema što da priča. To je sportski. Pa nema to, znači... A kako osjetiš kad počneš meč i tako i kad ne znaš protivnika, lagano, fino osmatraš? Ali Miki, ta brzina, znači ja njemu 1 od 2. Ja njemu 2, on duplo mi vrće. Znači kako dalje svaki udarac osjeti njegov. Kažeš li šta je ovo? Ali čovjek preko 200 meča ima, čuješ Miki, znači njegov mi menadžer priča, prenesi, ne znam engleski, znači prenesi momku, on je zadnje 5-6 godina 7 jedini čovjek što mu sta preko rudu, znači i ovo ga je nakutirao u 26. sve ga nikem mu nakutirao. Znači, zbora stvarno. Šta je tvoje najjače oružje bilo? Maja Geri. Maja Geri, znači bačao sam s njim. I aperkat. Pa i aperkat, ali Maja Geri, vjerujte me, kad su udarala, desilo se čovjek, vjerujte me da ispuća, znači krvi iz usta izbačak i ne meč. Stvarno mi žao čovjek. To je udarac malo ispod revara. Bravo, Maja Geri. Tako, tu neće, bravo, tu. Znači, on se radi tu u stomaku plexus. I ti koga potrefiš to? Znači, stvarno je to bio onaj. A ima se udarac, vi znate Gojko Radunić ko je čovjek što je vodio reprezentaciju u bivšoj Jugoslaviji. Ti znaš da ži na ruke Gojko ili ima se udarac kao teškaš. Stvarno jesam tako pute, znači stvarno dobar udarac ima. I dan. Dalje, kako se nastavlja tvoja karijera? Uopšte, zaboravio sam, znači, zaboravio sam kada spomenem Bato Gnjanovića, pokojnik iz Nikšića. Znači, on mi je dosta pomogao što tiče profesionalnog sporta. Ja sam izlazio koji nisu niži izlazili, ja sam izlazio van zemlje, Grčka, Bugarska, radio meče profesionalne u Atinu. Kako ti je pomogao Bato? I financijski, i provuka me, isplačuju me, znači, bio sam ti neka, u Iskoj federaciju, bio sam ti na rang listu među 10 u svijetu. A Bato Gnjanović je prvo bio bokser, pa posle... Ne, karataš. Karataša, jeste, pardon. Karate. I onda je posle u full kontakt. Full kontakt. I si gledao njegov meč sa Cikatićem? Ne, u Nikšić, ne. To je bilo možda 10. znaš. Tu je već bila frka, tu su počeli bačali boce, gađali boca. A zašto je Bato želio sa Cikatićem meč po svaku cijenu? Vjerujte me, ne znam. Vjerujte me, to ne znam. Pričalo se za Cikatića da je najjači tamo, Bato ovamo, kaže, ajde da vidimo da raščistimo. Da vam kažem nešto. Mene Bato kao brat bio. Ali mislim da je smiješno pričati o Cikatiću. Kao borcu. Čovjek ti je postao prvak svijeta sa nemoj me tačno vjerovati, 1 ili 2 ruke su mu slomene bile. Kad Cikatić postao prvak svijeta. Znači, sa slomenim rukama. Što nije bila stvar. 90. je tada on nije. To je pričato. Priča se mnogi da ne spominje neki su sad mrtvi. Svaki meč koje Cikatić je radi bio je namješten. U to vrijeme.
U kom smjeru? Pa namješten. Da je neriješeno, da ne dobije niko. Zašto? Pa zato što odavde ne može cikati će biti niko. Sovija van u Evropu ga nije mogao niko dobiti, a ne u bivšu Jugoslaviju da ga dobije. Znači to sigurno. On je zašao da odradi meč, radi publike, razumiješ? I bio je, znači, tada u ono vrijeme desetija, znači bio najbolji čovjek Usije, nije džabe prvak svijeta bio, da nije valja ničemu, jel? Da. U to vrijeme, znači, ideš sa Batom Ognjenovićem i... Kako ne? Suđe se lađi u Bugarska, Grčka, Varla, znači, suđe se radi meči i stvarno. U to vrijeme je bila na inflacija Miki. To je bilo koliko uzmeš pare, ja se uzima po 500-600 maraka, 1000 maraka, što je to je plata bila 4-5 maraka, 2 marke. Ja sam od 18 godina, BMW vozi 19-20, što ćeš ti više? Motor sa svojima. Od sporta? Od sporta. Malo od delirsanja natrag, što je radi s nos devizam i od sporta. Ali nisam umio da iskoristim moje sposobnosti, vjerujem. Jesi li uzeo puno para na Neki boks, ne. dilerisanje? A uzimač sam to odmah trošio kupa auta, motore, momak sebi. Bilo je tad para dosta. Moga je da zaradi, budi sve ko je htio. Ja ništa od toga nisam radio, vjerujem. Kupim, odmah motore, auto. Danas neki imaju, nešto imaju, nemaju ništa. Šta će bar? Ja sam bar prošao stvarno, što nikad nije prošao. U najvećem društvenom elitu sam bio jugoslovensku i s ljudima sjedio i sa najvećima grupama mafijašima Evrope što su bili. Kojim? Pa evo, na primjer, Sarkanu sam bio, Miki kao braća smo bili. Znači, nema što da mu nisam tražio, tako mi bio čovjek. Sam bio hrabar, čak me tražio da ide kod njega u Zvijezdu Delije da trenira tamo u kickboks klub. Ali ja nisam mogao bez Podgorice. Sarkanom, sa Šijanom pokojnim sam bio kao brat. Znači, dođe on dolje u Budu, bio u diskoteku, dođe čovjek, ljubi se sa Gocom Boženovskom ženom. Njemu je Goca bila žena, znate, pjevčica. Yes. Sa Čentom pokojnim se ne prilike u hotel Jugoslaviju šedio isto. I došao je čovjek da me gleda u hotel Hyatt kad sam branio zlatni kickboks 2004. godine. Je li Šijan bio izuzetan čovjek kada su prirodne predispozicije u pitanju? Znači, ja malo je reći, zgodan kao djevojka, vjerujem mi. Za muškarca da je zgodnio djevojke neke. Znači, to je prioritet. Građen Miki, pa ne mogu ti objasniti, kao da ga, Bajar najbolje kada ga je, sad ne znam, Picasso ili neki slika, znači, to je bio gospodin. Zgodan. Inače, on Velede mu je rodno majka iz Crnog izmjerila. Znači, gore, ako ti je hvalilo što ti znaš, taj Surčin gdje on živio, ako ti je auto bilo ukradeno, znači, auto ti s 2 sata moralo dovesti posebno Crnogorcima. Tako bi još znači, auto mora ti se stvori, samo se obratiš. A što se tiče sporta, radio meč sa Samirom. Ja sam bio prisutan sa Samirom meč radio, ja sam tada titlom svi pre njih. Jesi bio? Kako ne? Kakav je to meč bio? Meč je bio, da ti kažem nešto. Samir je vazda bio spreman. Samir je bio spreman, vazda. Znači, on je nespremni bio Jugoslavije što se tiče treninga. Šijan ti bio ulični borac. Šijan ti mnogo nije trenira. To je meč bio, znači, stvarno, samo 100.000, znači, tu je bilo biti ili ne biti. Znači, ne tako bilo, ali da plane za minut. Ne znam, je li bila prva ili druga runda, ja mislim u drugu rundu. Samir ti ga je napada, naučno prva runda, znaš. Šijan se kreće iz ugla u ugla. Onda druga je runda počela i ti znaš, vazda od karatea stane ono dolje. Znači, ruke padaju u gard. I Šijan ga je trznuo prednjom lijevom. Samir je spuštio. Šijan ga je opet trznuo drugi put, opet Samir. I treći put ga je otvorio i strefio ga desnim krošeom Šijan. On je stvarno padnuo, znaš, težak je nokaut bio. Da to nije bilo, ne znam što bi bilo. Ali uglavnom, tako je završio taj meč. I treba je poslije meč da se radi u Podgoricu, ali radi bezbjednih razloga nije se održao taj meč. Kakav je bio Čenta? A Čenta je našto da ti kažeš nešto. Nisam sam mnogo s njim pričao, ali gospodin čovjek, sjedio je tu bila ona Cecina kuma sin, što je ubijena s njim zemno u autu. Miran čovjek, to ne bi ti primitio Miki. To su svi takvi ljudi, ti ljudi. Ima i gadova, a ti veliki mafijaški ljudi, što su na velikom, to su ljudi, ako hoćeš pošli nekom, ja nema, evo, na primjer, da ti sad kaže neke stvari. Mene je bar najmiliji grad, Primorski. Znači, vas da bio, tamo kad dođem, vjerujem me, osjećam se kao u svoju kuću. Nikad jedan gest da ja nisam imao. Šedio sam sad da ne spominjem te ljudi iz bar. Šedimo vamo, u svađi su šedim vamo. Ja, na primjer, sjedim s momcima, izvini, mogu se javiti ljudima ovima vamo, da ne reći, kako veli, Šabo javis. To je između novi, mi to odavno bilo. Ja ovima se ljubim, smetno, ne. Nikad u životu jedan gest ja u taj grad nisam imao. Znači, ti u njihove vode nisi.
Ti njima ne smetaš, ti njima ne varaš iza njega. On samo će ti pomoći ako mogu. Ti njega ne interesuje. On te gleda kad, posebno sportice su volili, on te gleda kad, razumiješ, drugim očima. Ne gleda te kad ovoga ovamo što je. Da. Nisi imao nikakvih dodirnih tačaka da bi na bilo koji način ugrozio nikog. Nikad u životu. Znači, nikad u životu. Znači, u Podgoricu, ne spominjem, te ljude pola su mrtvi, znači, s njima se sjedio s tim, najvećim, bio bivši Jugoslavije tad, što značili za Jugoslaviju. Sjedio sam s njima, znači, i to se s njima šalio. Ne, kumara moj da zašteka tinuća, pištolju stigli barla, ništa mirilo su i smiju. Znači... Je se poštovala više riječ nego danas u tim krugovima? A kako nije moj Miki? Kažu da su bili ljudi od riječi bez dilema. Miki, nije tačno. Živaj sam ti je 90. Znači, ako ti dođe iz ove grupe i da ti riječ, da ti neće glava, hvali dlaka z glave, znači tako je bilo. Znači, ne smije ovaj iza njega, njegov drug to napravi. A danas, evo vidiš sad, džabe je riječ, reći džabe se. Znači, ovo društvo je Miki stvarno... Poslije te turneje sa Batom Ognjanovićem, gdje ideš? Kako nastavljaš karijeru? Pa išao sam, ima sam dobri meče, ima sam u Riku Dorve s Hrvatom, sa Marijom Princom, čuvenim isto. Petrudi, se sam izdržao. Čak se i tu povredu ima, znači 7.000 to ja čuven. Ili je Renac uzeo u Rijeku, ona sale, ne znam ili tačno? Ne znam. Ne znam, izvinjam se, znam si nula, pa možda rekao, znaš, tu je radio i Meš i Milko Filipović. Znaš, ušao sam zvižde, Srbija, Crna Gora. I onda poslije već kad vide kako radim, gospodski poklonice po trgi, posle svake, oni onda aplu stvarno i s Hrvatimaca sjedi, kod njih hodim i tamo sjedi posle. Držiš li meč pod kontrolom? Kad počinješ da ozbiljnije onaj fajt? Slušaj, Miki, da žao mi je bilo prvi put da udarim jako čovjek, dokle me ne zaboli. I onda ja stvarno krenem onda. I nikad nisam bio nešto volio na distancu da to radi, znaš. Pa da sam fajter radio. Fajt? Volio, a kako ne? U Ćošegu vađe, znaš, tu je moj. Ko uđe na ugoj, tu je moj, nemađe. Jesi li slušao trenere? Jesam. Čuješ li ih u toku borbe? Čuješ li ih uopšte? Kako iskustvo ide, čujem ih, Miki. To mi je jedne prilike Gojko reka Radunović. Šabo, nemoj kao vi, okrajne se, da vidim što ti kaže, on te nakutira. Da čuli, šuši, slušaš što ti ja pričam i samo na i centar ringa. Znači centar kao šestar i samo krećeš centar ringa da živiš. Nemoj pušti da te sabiju Ćošak. Znači centar ringa ti je najglavniji. Razumiješ? A čuješ li publiku? A čujem kako, mene publika, pa mene ne više dobar, mene nije, do mene ću ja izgubiti, razumijem kad sam uvijek, no do publike, jer dođe Miki, stvarno su radi mene ljudi dolazili, jer su znali da nisam folirant. Znači, bijem se do zadnjega trena, znači, kršim se. Vjeruj me, ovo je sramotno što ću ja ti kaže, u državne ove meče što smo radili, vjeruj me da su mi teži meče bili nego vi što Polina radi za prvaka Evrope i svijeta i to. Kakvi su ljudi bili u bivšoj Jugoslaviji, Crnogoru i Srbiji, pa Hrvati što radi, ono ti Hrvati i dan danas, kako drže, Split i to da je pričam i Zagreb. U svijetu je sad teška kategorija, Hrvat, prvak svijeta u tešku kategoriju, u kickboksu. A već ovo sad mi se ne sviđa ovo Ultima Fight, ovo već je u kavez. Kako ti se to čini? Miki, najbolji borac, prvak svijeta u kickboksu izgubit će hoće. Dosta ti je čovjek judo da zna, samo ga paralelno u 10 sekundi dobio. Nije puga, nije udario, on ga paralelno dobije. Ili od držanja. Miki, nije to. Distanca i bijeg. Što ima boraca onaj Ultima Fight, pušti ga da se diže, neće do pada dolje. No će da radi gore. Ono mi je nešto, valja se, prevrće se. Čak ono trebalo se ukine, tražio se ukine. Jesu li? Jesu. Aj, časna reći, kako ne u ringa, ne u kavez kada životinju pušti, kad pituju kad su se klali. Je li tamo sve dozvoljeno, jeste? Nije ti dozvoljeno, ja mislim, ne znam je li ima neđe lakat, a neđe nije. I nije ti dozvoljeno da ga biješ od ozgor voleom u glavu, dok jedno, koljeno možeš ono, kad si dolje na patos, ali kad ustaneš miš da ga biješ. Imamo li mi šampiona posle Ivana Strugara? Dokle je to došlo? Ti to bolje pratiš i bolje znaš od mene. Što ja vidim teško. Znači, što se tiče posebno amaterstva, Ivan je učinio što niko nije. Rus je dobit i prvak svijeta. Znači, Miki, teže ti je bit prvak svijeta amaterski jedan put, nego 5 puta profesionalni prvak svijeta. Znamo čega? Jer ti ja meč radi za profesionalnog prvaka svijeta. A na amaterskom prvaku svijeta Ivan je radio 7-5 kategorija, ja sam bio, lakše on je radio polu 7, to su ljudi što imaš po 7-8 do finala da dobiješ. Znači, treba sve da pređe. Kid distance bi došao i dobio finale čovjek. Znači, to treba skinuti kap. Nema veze ja sad.
Nema je, imam treće mjesto, igrao ti radi mene i druge. Ima struga, dvostruki, ne znam koliko prvak svijeta i vice šampion svijeta i prvak Europe i Mirko i Goran Čekić i nemamo penziju. A ljudi u Kati imaju penziju, to je sramota. U fudbaleri imaju penziju, igrali su za budućnost i za sutjesno imaju penziju nacionalnu. I to je klubski sport. Tu igraju 10 igrača za tebe, je li tako? Ovdje si ti sam. Ivan Strugar, kad treba da bude sportista Crne Gore, prvak svijeta bi, da ne spominjem, oni daju košarkašu. Pa igraju, gdje ste do njega, ovaj čovjek prvak svijeta postaje. Ivan Strugar nema nacionalnu penziju. Nema, znači to sigurno. Nemaš ni ti. Nema, ni ja, znači niko nema, ni Mirko Vlaković, ni Goran Šekić, ni niko. A samo mi ti reći, je li to sramota? Koje si titule ti sve osvojio? Nemoj vjerovati, 2 put sam bio vice šampion Balkana, 2 puta. Sa svjetskog prvenstva sam 5. bio, sa prvenstva Evrope 3. Svetski kup u Debrecin. Ja mislim imam 3. i 2. mjesto. I što je moja najveća titula, za mene je Lacka, osvojio sam, znači u Evropu se tada, to je bilo u tornom prvenstvu za Evropu, zlatih kickboks 93. što sam osvojio. Što sam pričao o 6 žileja, što su 4 ljudi sa strane glasali, a 2 protiv mene pod Ugliča iz moga grada su glasali protiv mene. I što imaš da ti pričam? I ti cijel život daš sportu i na kraju od čega sada žive ljudi? Nema šta ti kaže. Mirko Vlaković, čovjek u Postanare, koliko je da za reprezentaciju, koliko je da za kickboks, prvo bi onoga radio u Lomisiji kombinat, više napuštio i čovjek nema ni primanje ništa. I to sramota. Ja sam 86. počeo kickboks. U 39. godinu sam batalio, tada im pukla arkada u finale, u Ohrid sam donio za reprezentaciju Crne Gore, sam tada radio, medalju dobio. I da ništa nemam u životu. To je više sramota, Miki. A ljudi, amaterski fudbaleri što su igrali neđe, amateri dobili su penzije po 100 eura, 900. To treba sad da se proispita, ako vi u skupštinu to saglasite, da se proispita ako prima penzije. Fudbaleri što su igrali u... Mislim, to je sramota. Oni u Čile. Ono primo oni Čileanci. Ne znam, Peđe Matić ima li onaj Zjurović iz Dičića. Zlatna generacija. Sramota. Ja čuo da oni nemaju penzije. Vjerujem je čuo sam. Ne znam je li istina. Bilo ih je dosta i Crne Gore. Što nisu Zoji Vorotoviću dali penziju. Čovjek ima lidosta, što njemu nisu dali penziju. Zoji pak legenda, fudbaler, zvijezde bio. Znači više da nego neki tamo iz Sutjeske ili iz, ne znam sad, je li istina? Znači nema nikakvo primanje. To je sramota. I džudisti treba da prima isto. Džudisti, to je sport isto. Ona. Vanserijske rezultate. Vjerujte mi da sam razočaran. Nejano mnogi ljudi, i mene ljudi ne vjeruju, oni misle da prima tu penziju. Jer ni ljudima da je ne prima, niko, veli Ivan je prima, ne prima ni Ivan. Znači niko je sigurno ne prima. Ja da, znači, ne može dobiti. Znači. Ako ne prima Ivan, onda niko i ne prima. Evo, brate, ko treba prvi da prima, treba Ivan Strugar da je primi, je li tako? Jer svi sve moguće što svi u amaterskom. Evo neke on, da Bog da je niko ne prima od nas. Evo ja ću potpišem, niko ne prima, neke on samo prima. Eto. Toliko puta biti šampion svijeta amaterski i Evropi, nemojte, brate. Rus, da Rusa tu češu u finale. Živjeli smo za te mečeve, čekali smo, živjeli, Sjećaš? radovali se. Sjesa, nema, bre, nama je krcata sad bila kao sad, što je rukometašio, ne, bre, čekali su ljudi jedva da gledaju meč. Jel zna? Bilo koji zati, znaš, čeka. Goran Čekić kao se tuka, on se nije žali, se gleda, šikti, krv iz nosa, on se bije roka, nema staje, nema prede. To su ljudi volja, ne, tapni pobjeg. Zato te više nećete zato je nešto, mene svako iz inostranstva zva, ja znam da ostavim dušu tamo, gdje odjedemo, predajmo da nego rundu uzme par. Dokle mi duša ne ispadne te pare, zaradim u inostranstvu. I ljudi su je vas zvali prokova, zovni Đukiće, samo njega. Znači, Nemti se nazvali, samo su mene zvali u Novo Limu. A ti odeš jedan put, provalete, uzmeš pare 3-4 sekund, to su pametni ljudi radili Miki. 500 maraka, tada 1000, predaju meč i idu u kući. Ali za to više nikad nisu pozvani. Da. Razumiješ? Ima mnogo toga. Znači, razočarenje. Znači, što se tiče sporta, posljednu kivotu, znači, ovo je razočarenje. Što su napravili od nas? Da nam penzije nisu da. To je 4-5 pomaka. A zar nema mjesta za vas da budete treneri, da budete pri sportskim savezima? A Miki, tu su bile, isto struje, pričam ti, u taj kickboks, isto struje, ovaj hoće selektor, ne mogu sad spominjem ljudi, hoće selektor ovamo, hoće ovaj svađa ovamo, sad neće ovaj federaciju, ovako idemo sad u Jaksa, Iska ima federacija 3-4. Razumiješ?
brani, kao što kroz Srbiju gore vidiš, hoće selektor razne reprezentacije da bude, vidiš, svađuju se Markoša, onoga, dovedoše Krstajića, bio Krstajić je partizanovac, igrao pre mene, mi još tamo, ali ima ljudi, Muslim bio dobar. Bio legenda, vidiš, makli su govi gore. Šta je recept da se kickboks vrati na staru slavu? Šta je recept po tebi? Evo, pričamo. Pa da ti kaže nešto. Recept je da počnu ljudi da treniraju, a teško ko trenira. Vidiš, fudbal neće da igraju momci, a ne da se biju. I da vam kažem nešto, napretka nema. Jer ovdje se radi samo prvenstvo Crne Gore jedan put u 4-5 mjeseci. A gore Srbija, Hrvatska, to ti svakoga mjeseca prvenstvo. U Kraljevo, Jagodina, sad Čačak, sad ne znam, u svemu poslovna. Znači, su ljudi rade meče. Ovi odavde ne izlaze i nema iskustva. I ne možeš ti da doprinosi. Da dođeš da gledaš čovjeka da ti pane u drugu rundu i što si napravio, nikad više ne dođe. A to je bilo ono 90. što ti ja pričam. Ta generacija što je bila, nikad se više neće roditi. A zavolite drugari iz Hrvatske i Srbije da dođeš da... Pa da ti kažem nešto. Jesi održao taj kontakt? Nemam, da ti kažem što, Miki, ja nemam taj Facebook. To me ne interesuje. Ja to ništa. Ja samo ko iđem Viber, ako koga zovem kao bratu u Srbiji, a potrebujem Bogom ljudi. Tamo gdje imam neki kao moj, neki vidim, pregled ima, ja to ne ulazim u to uopšte. Ali žao mi je, vuče me želje da odem gore u Beograd, kod ja prijatelj da odem i dolje u... Ja partizanovac, da ste zvijezde preko putarkanoj kuće u Delije, dolje 14 zvijezda, tamo se slika da vidim te ljudi. Jer tamo već ljudi rade kao trener. Jeste. Ne možeš ovdje, Miki, nema. Zadnji meč si odradio u 39. godini. U Okret. Jesi rekao to je prije nego što si izašao? Pa htio sam još da radim, ali tamo sam se tada i oženio i ja je rekao, žena li ostani lijep kao što si tada bio. I tada stvarno šili su me, dosta je bilo naša, kada su bile neke kacige, Miki, plastične. Nekad malo će vam smišno bi moralo javiti, ja ovdje da se šijem. I čeka se, radi Miki 4-5. I ja ulazim kod doktora, radi doktor, Đukić, ja sam bokser bio. Evo li molim te, ili drži mi malo na ruke, čuješ? I ja, Miki, ovo je smije, ovo je živa istina. Ja držim doktoru na ruke, on stvarno bokser biš i tamo, i doktor radi na ruke, evo držim, čuješ? A šikti mi kada rekao, doktore, šim je rekao, i to je stvarno za sjećanje, legenda, čuješ? Fino je bilo, fino je druženje bilo, Miki. Bivša Jugoslavija, Crna Gora i Srbije. Ode se na Mitrovac, na Tari, iznad Jajca, gore na pripreme. Uživanje, druženje. Bili smo odavde ja, Mirko Vlaković, Ivan Strugar, Ahmet Pepić, ne znam, bila jedna mala Marija iz bara. Znači, to je bilo, tu se... I tada su svi imali pik na Ivana, znaš? Sparingu, niko ništa, on se sparlasim, hoće da se... Ja ću sparingu, Ivan na distancu. Ivan ti je tehničar, nemaš on sebi, to je pametan čovjek. Ti uzimaš ono kako tebe odgovara. Ivan ti je postavlja svoju borbu. Znači, ko njemu odgovara, što će onda prima, da mu ti nabačuješ njegov ritem. On uzima svoj. Toliko je moćan bio da je mogao svoj ritam da uspostavi. Stvarno, Kažu da je pravi sportista, pravi. Ivan je najbolji momak, ja ti sad garantujem što može da gazi ovom zemljom. Čovjek svoga, znači i cijela familija, znači i brat mu, i otac, i pokojna majka, znači je familijan kroz jedan. On svoj posao, njega familija, njega ne interesuje. Razumiješ što, on nikad ga vidio da se izrazi, on miran, kao djevojčica. Znači, svoga posla, samo kuća, sport. Fin, porodičan čovjek. Porodičan čovjek, bravo. Jeste. A neka neki iz sporta ojdu u mafijaši i poginu. Evo ga poginuo, fudbaler poginuo sa ubiše noge. Jedno vidio si u Čačaku našem uginu, Ultima Faj borac ubiše ga u kafić, što je ljubio speđe. Dobro, sad se malo izmiješalo sport i kriminal. Kriminal, što će to? Šta će sportisti u kriminalu? Nekako, prošlo je onog vrijeme čistog sporta, čistog. Mislim, ne kažem, postoji, ali opet... Treba Miki ljudi, ali neće Miki po cijel dan. Evo, na primjer, Džogora Brenović, biš u Lejer, budućnost. Mi ste dužni, igramo zajedno, baš ovo. Ja rekao, Džogo, slušaju li djec? Veli, Šabo, ne me vjerovat. Ima djecu da drži trening. Vidi, ja mu pričam, evo sine, ovako. Ja ga pitam, sine, što je, vidi, ko zna, vidi, Šabo razmišlja, sad tamo u Facebooku, ko zna, stane ovako na trening, niti igra ništa, ovako zamisli si, gleda, lopta pored njega ide. Vjeruj. I to roditelj plaća i onda je trener kriv. Kako si mi naučio dijet? A on ga uči, ali on neće da Ne, tad nije bilo telefona, kompjutera, tad se napolje igralo, živjelo. Ješke, Miki, ja znam koliko ima od Bastona do Tološa, do Stin nazad, ima sigurno samo 100 kilometara. Ja sam svaki dan, nakon nešeg dan išao da treniram u Stin. Vjerujem, eto ko sam bio, volio futbol i sport. Ja da danas tražim veliki, ja više volim veliki futbol nego mali. Treba veteranska liga se napravi.
kao srećenja, evo Sutjeska non stop ide da igra, ustavljen je tamo kroz Bosnu u Hrvatsku. Sutjeske, Miki, spremni su, to je čudo. Sad mogu u prvu ligu da igraju svima slobodno pojedinci. Časna riječ. Veterani. Veteran naš igra, pravi igrao naš Želju Perlović, što igra u Zvijezdu. Pa nas su razvalili ovamo na stadionu Kuma prošle godine, znaš ti što je to je profesionalizam. Gledaš li te trofeje kad sjedneš? Gdje su ti trofeji? Pa mi kao da me čitaš noći, misli sad kad budu gledali gledalci da smo se dogovarali prije emisije. Ja i ti se nijesmo ni vidjeli prije emisije. Tačno, evo sad prvi put, časna riječ. Sad sam to stavio, bio sam to u sobu i sad sam to stavio u mojku, u takvu dnevnu sobu, te pehara što imam vjerujem tu, a medalje, već u medaljima, dosta 50-60 medalja, moram da njih posebno nakvari okvir da pravim da bi stavio to. Sjedeš i gledaš sa sjetom. Sjedim i vjeruješ da mi dođe da plače. Šta sam postiga, a ništa nema. Niko mi zašao do ruza. Bili smo, i ne samo ja, bili smo uz ovaj grad mnogo, a dobili smo ništa, Miki. Eto tako, tako su nam izašli u susret. Pa ste napravili neki zahtjev, jeste radili nešto? Dali su Miki ništa, nije olimpijski sport. A čovjek završi sebe, neću ga spominjati, u karate završi sebe penziju 900 € i karataš ima. Čast, svaka čast. Ka Vesko Mićović, on je zaslužio penziju. Vice šampion svijeta. U finale slomi ruku se pac. Kako ne? Ali ni karate nije bio tada olimpijski sport. Daj, brat. Razumiješ? Fudbal nije olimpijski sport, pa su dobili materije, pa su dobili ljudi što igraju kroz Sutjesku i neki kroz... Mislim, to je sramot, ja vidim da ne dobiju. Sportiste pravi treba da dobije, ne vidim. Nemam podatke o tome, tako da ne mogu provjerit ću, vidjet ću o čemu znači, se radi. Istina. Evo, volio bi da ovdje će uživo bude pa da zonu ljudi, da vidiš ko će reći ljudi svaka ti čast. Kad sam gostio u jednu emisiju, sve što si rekao živa istine bi. Ja nemam dlake jezik. Naravno. To je tako, ja ću reći sve što je tako i tako. Šabo, ti si bez ikakvog pretjerivanja, ali stvarno legenda ovog grada. Ja znam po svim pitanjima. Interesantna stvar. Tebe svi vole, svi uvažavaju. Svi vole da se... Je li to što sam dobar čovjek ili loš? Naravno. Znači, ja u to vrijeme, ja sam mogao da se obrazim, kickboks je zabio pravi državer uštivat. Ja vjerujem me ciganče na ulici uzmem i pomazim ga i poljubim ga. Zašto ga ne poljubim? Zašto su mi ljudi voljeli da sa ne bi dolazili tamo i lupali stolicama po 5000. Ja kad sam izlazio, vjerujem me Miki, krmi se, vjeroši neži se, kad sam izlazio športskih sreda, kad karkjavna sala 5000, rekao, kukala ti makar zmisli, došli do mene da izgubim noć časa ovdje. Vjerujem mi, to mi je bilo prvo. I to su viđeli ljudi. Tebi su teži mečevi bili ovdje nego bilo gdje. 100 godina punio živat istina. Znači, kunem ti se živa istina. 100 puta su mi teži mečevi bili punio. Zbog drugara, rodbine, prijatelja, braća. Vani ja dobijam, ja sam rijetko gubim. Ako možeš s mojom zajebancijom. I to, izvinjam se što ovako kaže za Falkanciju, izvinjam se. Ali, to je tako živa istina. To je čovjek spreman i glavu da izgubi samo da... Vani ne interesuje tipa. I tamo ljudi su me uljeli. Vjelo me da me Zemun poštova. Ljudi, čuveni Zemun, ti znaš što je Zemun. U Pinki salu su ljudi dolazili, kad dolazili, fludirali mi, kad ja izađem na ringu, mi vjerujem, sve na noge bio. I sam radio mečeve, tu kad sam se fajtelca bio. Miki, ja sam 7 godina titulu države, prvak države bio. U 4 discipline. Ja nisam samo radio kao vi, neko su poredili na full kontakt, neko na kickboks. A ja sam radio prvak države kickboks, prvak države full kontakt, talanski savate boks. Samo to da te pitam i to me interesuje. Kaži. I dobro si me podsjetio. Dobro. Zar nije bolje da si se opredijelio samo na jednu disciplinu i da si postigao vrh vrhova nego 4 discipline? Ne kažem, imao si rezultate bitne u sve 4. Full kontakt je bio star. Već je full kontakt je od 8. Znači, kickboks nije postoja prije 92. 3. 4. tam. Znači, samo ti je full kontakt bio. Dobro. Znači, to je udaranje nogi i ruke do pojasa. Znam. Posle 92. 3. počeo je kickboks. Znači, to je low kick. Udaranje do koljena, činiski udarci dolje. Znam. A tada je samo full kontakt postaja. Da. Onda se prebačim na kickboks. Onda sam na kickboks počeo. I normalno tajlandski. I to kad je bilo prvenstvo došlo. Kakav je tajlandski boks? O čemu se radi? Koljenim. Koljenim. Kako ne biješ ga u glavu, ćeš koljenim, u stomak sve. Čak u neke si mađe dozvoljeno lakat. Izokrenete udarac, imaš izokrenete udarac. Znači, časna nije, znači. Opasno, ni malo bezazleno. Ne mi kivo. Evo baš sam priča prije emisije sad, juče gledam, čovjek pada, bokser diže se i borimo se za život. Za titulu juče je bilo na televiziju. Znači, ko zna, kritično mi stanje. Sad unutrašnje krvanje, Miki. On se diga i panu. Tako i prvi pogonjan slučaj, isto bio te umro čovjek. Jeste. To ljudi ne znaju, pa ja sam ima, znaš kada su mene noge bile Miki od mečeva. To je bilo sve trulo unutra, sve tege dvoje crne. Gdje udaraju? Po cijelom tijelu? Ali negori će ti udarci ovdje. Znači, Miki. To svi kažu. Miki, znači,
On nije sramota će kaže, ja po 50-20 dana nisam mogao na noge da idem. Od dobroga borca. Znači on te kida dolje, Miki. On te na miru udara, kad ide krivo, on te udara na isto mjesto. Da ti to uništi. I vjeruj mi da je butina prelazila preko koljena dolje. Znači sve mi natekni dolje. Znači časno, to je masaže bilo to. Kokteli strašni, to je bolovi neči. To ti kost boli od toga. Znači to su najgori udarci. Ti primiš udarci u glavu, u bradu. Ti ne znaš što ne boli, gdje ne boli, a dolje. Znači duši ispada. Kad ti je dobro čovjek, kad je dobro kad ti skida dobro, znači kad se biješ, kad na profesionalne meče, znači to je katastrofa. To je negore povrede. Da pređemo na ljepše stvari. Puno događanja, puno priča. Ovo moram da te pitam. Slobodno. Čini mi se da ovo nije istina, ali naravno imam Sve. slobodu da te Slobodno, pitam. sve. Kažu, kad sam počeo da radim ovu emisiju, prijatelji moji dobri koje ja izuzetno uvažavam, kažu Miki moraš da zovneš Šaba kako znaš i umiješ. Dobro. Ja sam znao, naravno, ko si ti, znao sam o čemu se radi. Kaže, ali moram da ti ispričamo, kaže, jednu stvar za Šaba, Šabo vozi motor. Anegdota, dobro. Anegdota. Dobro. Udara u autobus. Dobro. Kaže, malo se prevrne ovo ono, zakoči vozač autobusa, Šabo ulazi u autobus i pita ima li povređenih ili sve okej. Slušaj me sad. Je li istina to život? Slušaj, mi samo reći, bi li to mogla normalna osoba da pita to? Ajde mi pošteno reći. Pa dobro, priča se. Split, vjeruj me, od toga nema. Ja nikad u životu nisam imao kontakta s nikakvim autobusom. Znači, vjerujte, da ne spominje čovjeka mangup iz grada, isto mogu što vozio motore, među prve. Ja se žalim ili Šab, što se šekiraš ili mene su to prije 5-6 godina izmislili isto što i te. Znači, mnogo kvarine ljudi. Ja sam znala prije toga da masakriram ljude radi toga. Svega mi ovo nije šal. To me nerviralo za 10-15 godina. Kad te boli istina. A sad ništa me je to smiješno. Čak, vjerujem me, cure sam na to izlazio sam radi toga, zabavljala se. Ma, ne treba čovjek da obraća pažnju na to, to je smiješno. Nije da bi, čak mislim da to nije da bi tebe neko uvrijedio, nego da priča o tvojoj snazi, da kažem. Ja ti pričam, meni je to smetalo prije 15-20 godina to. Da. Smetalo mi Viki stvarno, a sad mi je to smiješno, boli me briga. To je ljudima smiješno, simpatično. A šta je bilo to u avionu? To mora da istina. Slušaj, ovo istina, znači ja što pričam istina. Mi smo lećeli, ne znam tačno je li Moskva bila, Podgorica Moskva ili Podgorica Beograd, Beograd Moskva, sad ne znam tačno. Bili smo, ja mislim, Mirko Vlaković je bio i išlo smo neđe na put i ne znam ko je bio. I sad normalno naš sprema se za let. I mene dađe Omir. I kapetan je bio, sad ne znam, je bio moj komšija, ispod mene živi u Baston, čovjek, gospodin iz Beograda, preuzio Mountain Airline. Sad ne znam, je li on bio ili neko drugi. Ja tamo kabina još možda 10-15 minuta, treba se krene. Ja rekao, dobar dan, kapetane, dobar dan. Može li jedno pitanje? Radio izvoli, slobodno ili mogu pitati. Život, jer znam Miki oko 200 da se diže avion, ozimlje 200-250. Ako svega ti interesuje me baš na koliko avion se uzdiže. Na koju brzinu? Bili tu između 200 i 200. Ja. Rekao, nema me, rekao, za vrkač života ti, rekao, ja dignem motor na zadnji, rekao, na ovu brzinu, rekao, pomjeri se, rekao, odavde da ga digne na upravinu. I slušaj, znači, kapitan je, pa nu, znači, zašao iz kabine, moga da izdrži. I neka to, najveća je bila muka, mi iz Beograda idemo za Atinu. I stvarno ne može avion, znači, ovo mi kiše isto, avion ne može da siđe. Znači, kruži, znači, na Moskvu čeka na Iz kog razloga? Ne može točkovi Miki neki problem, znači ovo je živa istina. Ne može da se otvori onaj... Točkovi. I vidim kruži, znači ima sljedećem, i on govori na engleski, ja pojmenem, i vidi jedna gospođa dama, starija, kuku, veli ovo priča, veli kasnije, veli ne može mora da kruži kao fora, da je zauzet, ne može Miki biti zauzet, da je kroz jednu Moskvu. I veli tamo kada veli, Bogu veli izgleda ima problem sa točkovima. Su sam Miki zamrzi nešto. Jedna tu gospođa pored mene, ja rekao, gospođe, rekao, mi smo, rekao, gotovi. Što veli sin? Rekao, točkovi ne mogu da se spušte. I on je tu uhvatio sa neka to, no ja mali beš Englez, original Miki, Oritski, a original kad mi otac Bill Clinton. Tako ničeo na njega. I ja se gdje ne pojasnio i skine čušav i on leti i kruži. Ja uhvatio ono dijete i sve gore, dolje, lijevo, desno za avion. I on veli, svijeta se veli, da veli, momak sjeti, veli, pomami veli ovaj narod, veli, viš da ne možemo da siđemo veli avionom. Rekao, što rekao, mogu rekao, mi je stvarno dosadno i stvarno bilo naš. Kritiš. Turbulacija, znači, stvarno je kruži. A jesi napravio paniku u avion? Ja sam napravio Miki i neka to, sad dodeli nam, to mrčo, skidamo Miki, skidali po 4-5 kila, zamečujemo u Moskvu. I oni u jadna doniju nestu jardese, neku salatnu, malu liku i u licko Coca-Cola. I mi popismo ja i Mirko Laković, gladniš, mrčenici skidam. Ja sam jardese, izvinite, gospođe, dođe. Ajde, gode sam 2 litra Coca-Cola. I onda ovako u bocu. Da vas smiri.
Rekao što nismo sjeli vam u prve ili biznis klas. Biznis. Gdje je košta? Bilo je naš. Neka to, Miki. No što mi se ovdje dešava usput. Znači, ovdje se priča. Slijećemo na aerodromu u Osijek. Mirko Laković plav, kao Rus. Peđa Legić, trener plav. I još jedni Srbije, svi plebizjaca. Ovi ti prolaze kroz zonu gdje ono stoji milicija sa mnom na stranu. Tebe? Ja me pita, kao ono, znaš ono, na stranu. Ja rekao, ovi se smiju, oni znaju o čemu se radi. On misle da se ja rap. Koji što postavljaju, ja crn. Ja hvatam se za pašu i vičem, ja Srbin diže, nje, na stranu. I tu me pretresu svoga. Kad se vrća Miki, opet isto, opet mene se ustavljaju, njih puštaju. I ono, to je bilo ono, kad je baš bilo ono, postavljanje onija bombija. Znači, čas na list. I tamo je gore bili dobri borci su bili. U Miki. Vrhunski. Da vam pričao, ulazimo, ja rekao, to je neka sala, Miki. Miki, ulazimo u hotel. To je kazino, Miki, to je 10 spratova. Miki, ovo je živa istina. Ispred hotela ljudi naoružani stoje. Znači, gospod crno, vidiš mi što, dočekujte sve mi sa Rusom, penjemo se gore. Miki, ovakva sala, samo što je veliko. Znači, nema ono da je ring veliki. No ti, Miki, to nisko kao tepih se otvorio jedan put. Tu se vide elite, stoje Miki, ono sto pije se piće. Ja vidim tamo kao kladionica. Ja pitam, što je ovdje, to je li za klađenje? Ja pojma nemam za kako klađenje, Miki. Jedini ti ja ostanem na noge Rusu. Znači, 5 rundi odradi Miki iz prvaka Europe, znači, razvalili smo se. Znači, ne pojene, ni me na pojene dobiješ, znaš ono. Jasno. Prvak Europe nije mi sramota, dobar je bio. Putovao sam Miki. Isto, ali kako ide runda za rundom, pored nas, to me u jadu zavelo Miki. Bubnjevi. Znači, ko Nutella samo radi. Sve pojača što je ovo izlučeno. Vidi, to je tako. Ja izlazim, dama mi predlazi Miki, zgodna jedno 50, ja imam 45-50. Ljubim, vidi, ti vidi moj junak. Ja kakav junak izgubio već, znam čemu se radi. I ovaj Rus prenosi, vidi, ona se kladila, na tebi uložila je dosta para da ćeš da cijel meč da radiš. Misli, Miki? Bravo. Oni se kladili na nas, to je bilo klađenje. A koliko je bilo gledalaca? Miki, to, a možda jedno, ali to je elita, Miki. To kao da je privatno napravljeno. Tačno, Miki. To gospode para se da ti ispoštujem. To naši što je to. Jeste ispoštovani maksimalno? Kako ne, Miki? Sve je fair, korektno. Rukavice od njih dobili, profesionalne dan, dali su mi kući. I mi ubačili smo one ogrtače, to nam nisu dali. To hotela crno-žuti, strašno. Da. Znači, baš... Kad smo ko žena, bila je jedna priča vezano za ćerku Merime Njegomić. O čemu se radi tu? Je li fino to dijete? Jeste? Pa 90 i neke je bilo to Miki. Miki slučajno, ti znaš, momci ispod ulice išli u Budu. Tada Budu je bilo oko naseljena, bilo je prošireno. Mogli se diše i sad ne možeš gledati. Više ti mu društvo, više mi upadali Miki. To možeš ti osjetiti. Koji djevojka ništa, mi šedimo sve. Fino mala cura mu plavušica. I ono ovo tamo, ovo lijevo desno, mi tu upriču neku naš. Još zagrlim ono, što ono, to je normalno. I još 2-3 druga sa mnom, ne znam ko je bio. I ono kao veli, kao Vesko, veli, ja stvarno predstavlja Vesko. Znaš? Ja sam poznati i kašao, mi stvarno te toga nadimkano ti priča. I kao veli Vesko, veli, odakle si ja iz Podlice, ono sve, veli, ja sam iz Beograda i ono mi priču baš lijepo. Rekao, ja volim, stvarno volim Beograd, to mi je, ima porodica. I ono poslije jedno 10 minuta, veli, sine, veli, neću se hvalim, veli, znaš, ja sam, ja veli, čerke. Ja rekao, čija? Ja mi je ime njegov, ja rekao, drago mi je, rekao, ja Save Teđukić. I tako i naši, to je bio plača naši. I ja mi je veliki u stolu sjećanje, ovo ti moram pričati, 94. kad sam branio ovaj zlati kickboks, 93. se ga u Podlicu osvojio. Treba da ga brani tu titulu u Beograd. Znači, polufinale je bilo u Pinki, salu Zemu, tu dobije meč. U finale radim Miki sa Rusom. Znači, Gojko je bio Ćošek, taj Rus je klasični bokser, ali mi je taj Gojko poslije rekao da je radio olimpijat. Zamisli olimpijat. Ja ga masakriram, Miki, ali on me snimi povredu ima noge, Miki. Jesi mi iz prvog meča? Ja. Bio sam bolje, ali već počeo da kleca. I on me snimio, nešto nije znava noge. Mi je dosta da me udari. I on me udari 2 put i mene grču hvati, ja ne mogu da branim. I on mi priđe da me ono udari. Mislim, ne mogu ankutirati. I Gojko Radunić bači peškiri, prekije meč, ono, znaš. Ja idem iz Stebnice, brat mi je rođeni gor, hotel Krajat, čuveni. Ja silazim otut, inače je tu bila cecak, znači ovo je živo istina, na noge je bila, kako mi još bi aplaudirali mi. Ja poslije u hal, ja rekao, Luka, rekao, bratu mi, Luka, rekao, ja moram poljubiti. Vidi on koga, Luka, rekao, ja cecu, gdje si lud? Ja rekao, šedi ti tu, ja pu dolje, ja pu arkana, ja ga svega tata. Rekao, Žeki i tata, rekao, ja moram poljubiti. Izvoli šap. Izvoli. Ona kratke kose, ništa ljepše u životu ljudi.
mogu da priču što će za Cecu Rašnjatović Veličković. Znači, to je ljepotica. I ja dođem poljubio, ona mene poljubi, kratka kosa kao lutka ona bila. Znači, to mi je jedno sjećanja. Znači, to nije moga niko. Posebno vrijeme. Poštovani gledalci, nevjerovatno kako prođe 50 minuta sa Šabom. Mogli bi još 50. Mogli bi još 50. Osjećao sam se izuzetno prijatno, kako zbog mog gosta, tako i zbog kompanije Legend, čije modele nosim večeras. Zahvaljujem se mojim prijateljima iz Legenda što su mi omogućili komociju. Šabo, puno ti hvala. Nastavit ćemo ovaj razgovor, nastavit ćemo Hvala ovu vam. priču. I to si ti kažem, ako bude, znači, volio bi da se ekipa finija ljudi, poštenija, sportista staje, slobodno ne zovni. Kad ih više, znači, kad dođe 2-3 ljudi da se upašaju u moju priču, slobodno ne zovi opet da gostujem, sad ljudi volio još, ali više ljudi da dođe da se poveže ta stara generacija, više o čemu se radilo tada, a o čemu se danas radi. Kakva je razlika? Vidiš da ja pozivam ljude da Tačno se tako. borim, da Tačno ostanu te uspomene, da Bravo. ostanu ti divni ljudi, da pozvaću ih još i tvoje Tačno, prijatelje, naravno. drugari i tako. Jesi osjećao prijatno? Jesam, budi siguran više nego što sam očekivao. Hvala. Ti daš mene milo i da pratim tvoje emisije, ono što ti možda izvedeš, ono niko ne može. I taj trud treba da ti se isplati i da te ljudi ispoštuju za ono što ti radiš, ideš i sve. Još jednom zahvaljujem na pažnji. Do sljedeće subote u 21:15.